loi ti ho ama sat penin na bon chawin ka hin liamuwe tunia in se ki diu hi a hi le hau ki veng imfala ahung ki sim do dan thu sim in ngai khom ki diu a hin heje chun a chai na ge nei na ngai pi ki divin ka hin te me tunia hi che thu sim ka hin sei lo na hi ei ho ku ki cha te to leng chura chan ki ngai lu na thu sim mu do theya aum zi le I thu sim ho chin tup a hi theina dia ka hin sei a hi chule hi che ka channel hi navet masat pen a hi le long se nin like subscribe chule share jong nei na bol pi divin ka hong ta ve tun a thu sim chu ga pan taw hi te hausalin pu lukhumang le maharas churachan ki ngai lut na hausalin pu lukhumang allies pache cha sat pa le phaicham leng pa churachan chu an ki zol hlonin thu kho kin kho aum si le maharaja chun pu pache chu an ko jingin a hi chuphat laya chu ip imphal a hi amy koima an cheng lo a hi je in pauna bazar road a sap manai sap minai khonunga kahulong ti a ki he hon jinlun in anabol ji uchun pu pachele anung zui hon hlun nage nan anamang ji uwin hinla analung kim zo ji po ve pu pache en jong chura chan koma anangin la nei ko jingin keidingin la kicholna aha sai atile maharaja in jong achapa buddha chandra koma cha sat pa hlun na ding mun khat pe dingin anaseyin hiti chun maharaja buddha chandra in nisim 10 December 1948 kumchun lengte compound tu a hau kip beng kiti namun hi ahin petan a hi buddha chandra in merger agreement soi akai ding cha sat pan za nom lo 1947 kuma British ten India anada tha pha du chun Manipur phaicham lengpa churachan chapa maharaja buddha chandra le thinglanga thado hausalin pu pache chapa pu tong khothang cha sat pa chun agam che hlon chu British te waipu masang tabanga avela zalen na thing set ikid a agel hon hi hinla Indian Union Home Minister Sardar Vallabhbhai Patel in phat khat a British India a an khom kamzo se Pakistan ti lo chu Indian Union a la lu dingin thupi khauta ahin nei tan a hi le Manipur jong chu 1949 kumin Indian Union a merge dinga thupi ahong hlong tai Home Ministry thupi chungchona phai sunga akhil Hindu Mahasabha kiti holoi chun lengpan Manipur chu Indian Union a ape lu loi dingin ano ovin kiphinna nasata ta anabolowin ahile Maharaja Buddha Chandra chu analung kham le jengin ahi chuti a Maharaja Buddha Chandra lungkham le lengwai ta a chu pu tong khothang hau kip in ahin head do phat in Manipur pompi Indian Union a azaw kit ding chu agyal thei him tapoi aji chu British te wai hop na kichai nunga Indian Union a ding chu midang thanei na noya ki tho ding ahin zalen na de lo ahi tin anaute hausalin ho khatna pu sum khuhen haukip na bilpa ni na bumtong haukip maukot pa thumna pu paulen haukip saitupa lina paukhothong haukip saitul pa angana pu solet haukip aihang pa agupna thongngam haukip leirik waison pa asagina chung hau kip teijang pa agitna pu pakang hau kip henglip pa ona pu limang hau kip gothol pa somna pu simchung hau kip songpi pa etc ako khomin anungzui thaldom thei che pasal janil som nga le jathum ki ka to phai pi ahin zonovin peles ge da khun apangowin Buddha Chandra in merger agreement nga kailoi hen chule aleng hi na su mangin hen ti a kiphinna nasata a bola lengte no khumjeng ding gong akhil Hindu Mahasabha kiti holoi chu peles get a kun anating ovin lengpa chu nasata in anaweng ovin ahi chule Maharaja zongchun agam sung zalen na chu nasu be loading silonga zong na che loading na lengbai pu na zong na pe loading ahi tin hilcha na ananewin ahi Maharaja Buddha Chandra chu thado house hon patta aven jeng wango pin Union Home Ministry akon telegraph ni ve thumbe ahung phat in lengpan iti nama zong le
ทุปิฮีนังโจตะปนเตตีอาเฮตันฮิพัดจุนอามันจงอปทินอางอุมเวอากบอขมินอาหุงกิเลนทาดาวเฮาสหอโตจนอากิกาอวินจุอินเลียงป้าจง15 September 1949 นิโคจนอิโซปุมินIndian Union na kipilot dingin silong anazon tan ahi cha sat pale naute jo se jong chun liso pumin Maharaja Bodha Chandra chu anawai la ovin hinla outer Manipur a thunei na vai hom thado house ho wang merger agreement na angdingin koiman kauna anamu hi ovin ahi le tu chan hin Manipur hinglangam hi Indian Union na ipi lutlam akihepon aicham lengpa soi kaiji achu India vai hom hon Manipur pumpi chu vai ahop khumjing danu hintin hinla Dr. PhD phasa ji dungzuyin Bodha Chandra in Manipur gam Indian Union na kapi lut gam chu phaicham gambe khatbo ahin Manipur pumpi ahop poi ative pu hau khothong hau ki ausa na tungu Maharaja Bodha Chandra jong silonga kon ahong kile zo 15 October 1949 ni khochun leng ahi na a athane na zo se lapi ahitai aleng hi na lapi hitejong le Manipur thinglanggam a hausalin habek ta sat pa lam kai na ai cham leng pa weng tup ding le agam Indian Union na pe lut lowa zalen ta aum jing ding gel kho na zala lungleng bai ta aum pe da ahong pan pi naw chu aman jong asumil theipon hi chun cha sat pa phai to la ahong khol jin le kom le alun na ding in sa na ding mun na pi na mun chu mamong ing kaya kon lengte mali a hung pang pu hau khothang hau kip chu chepet a zong weng Mahabali a anna cheng le 1946 laya pat state Maharaja police a anna pang pu hau khothong service number 106 chu lengpa pe sa in muna tun in ahin sa lonin ana cheng pantawin ahi pu hau khothong hi sipai ana hi ji in sipai len to a first MRA khu ana cheng ahi alangkhana pu hau khothang hi lengte mali ahi ji achu zong weng to a Mahabali temple isa na ke nga khu ana cheng ahi zong wenga achen namun chu janteng thadam zomi le hilha hat in sun le jan in zong alang kit in ahi le ama ho zong lungmong in na cheng thei po win ahi lengpa pi namuna pu au khothong ahong chen lut phat in ule naw phabep in ahin belovin ahi le ko kiwai pu na a kiwai pu the din mun ahi phat in au kip sunga lunggel thei ho le kungpi ho in 1962 kumin aki ho khom ovin chen namun hi hau kip weng hi sa ute tin aki phat sa ovin pu hau khothong hau kip chu hau sa in apan sa ovin ama dam lai sung se a cheng zo sin dangka sang khat che hau sapu zabol na a pe che dingu kiwai pu nawang chu abo na committee in anei ding ti a hi chi committee hi hau ki weng village authority tin aki hetai hau ki wenga cheng hon pata ahin nei the naw atil chun cha sat pa thun le na dinga leng chura chan in achapa Bodha Chandra anna thula zala gam ki pe hi jong le pata umlo ahi ji chun khonung in lengte in gam ahin le la nom adwin hau ki wenga cheng ho to es anki bol win hiwa hau ki te advocate chu o mani sana ahin lengte advocate chu RK Dorendro ahi RK Dorendro chun thusim lui ho ahet ji chun lengte four brothers le hau ki te ki ka chun ki chamna ahin semin tujowin aman jong MLA ate nin CM chan ahong hitai CM ahong hi phat in palace compound na in nei hon pata akisim thei ding win ahin phat sa tan ahi le weng mi ten jong four brothers ho koma no objection certificate NOC agakila ovin pata det ta chu ahin nei do theu ahi thu chaina hau ki weng ki ti hi cha sat pa phai to la ajin kom le akichol na dinga leng chura chan in achapa Bodha Chandra athum banga
hung ki pe chen namun ahin hichimun hin hado hausa lian hol phai cham leng te akingai lut naw le gam ahu khom naw mel chi na pu ahi tunia thusim chai na ge anangai zo se na chung che owa ki pa thu kain phonge chule tuni chana ngai lut na nei ta e na saput jing hole reverse ho na chung chiwa ki pa thu zong hin sejin mabana zong hin saput zom jing diwin ka hung ta we aban le thusim tha khat to ki mato ki taw hite na bon chawin damsel tawin tata bye bye